Juče je u Beču održan humanitarni koncert za pomoć deci ometenoj u razvoju Doma Zaštiti me iz Banja Luke. Reportažu o ovom događaju vidjet ćete u našim narednim emisijama. Ko želi još da pomogne na bilo koji način ovoj dečici, može se javiti na telefon redakcije. Svoj doprinos ovom humanom gestu dali su sva kulturno-umetnička društva iz Beča i naravno svi posetioci ovog koncerta. Među učesnicima bilo je društvo Stevan Mokranjac iz Beča, koje je nedavno proslavilo 10 godina postojanja. Naravno, naša kamera je i to zabeležila, pa da pogledamo. Večera smo se okupili da proslavimo 10 godina postojanja kulturno-umetničkog društva Stevan Mokranjac. Pozivam na pinu gospodina Dragoljuba Nekšojevića, prvog predsjednika kulturno-umetničkog društva Stevan Mokranjac. Nama je bilo najviše teško prvih dana kad smo formirali 1998. godine. Klub tada nije imao imena, mi smo bili pri zajednici srpskih klubova u Beču, tamo smo vežbali u njihovim prostorijama, garderobe nismo imali, sve smo to finansirali sami iz džepova. Društvo je počelo da radi, kao što rekao, pre 10 godina sa nekih 5-6 parova koji su tada osnovali društvo, folklorno naravno, u vrlo skromnim uslovima i vrlo skromnih mogućnosti. Posle 10 godina mukotrpnog rada i stvaranja društva, evo danas smo dostigli da imamo jedan ansambl koji broji oko 100 igrača u 3 kategorije. To su najmlađi, srednji i prvi ansambl, koji ima danas muzičku sekciju, odnosno orkestar, koji ima pevačku grupu, koji osvaja mnoga priznanja na svim takmičenjima gde se pojavljuje i vrlo je viđeno društvo u svim klubovima ovde u Austriji s kojima sarađujemo, u Srbiji isto tako, a boga mi i van Austrije. Zamolit ću te da se predstaviš i da nam kažeš otkad igraš i šta ćete večeras posebno da odigrate. Zovem se Sanela Vujić, igram već od moje 7. godine i večeras će da igramo vlaške igre. Zadnjih 2-3 godine smo dvostruki prvaci Austrije u folkloru. Znači, ove godine i prošle godine smo prvaci Austrije bili. Na evropskim smotrama folklora dijaspore pre 3 godine smo osvojili bronzanu plaketu, prošle godine smo osvojili srebrnu plaketu i ove godine smo osvojili zlatnu plaketu. Igram u kulturno-umetničkom društvu Stevan Mokranjac, učestvovala sam na kvizu znanja ove godine, idemo sa klubom na smotre, nastupamo na puno koncertima i lepo je. Ja sam Dajana Kostić, dolazim iz Srbije, iz Stare Pazove, koreograf sam. Zadovoljstvo mi se da se nalazim danas na proslavi 10 godina rada i postojanja kulturno-umetničkog društva Stevan Mokranjac iz Beča, a posebno zadovoljstvo je i to što sam jedan od slavodobitnika zajedno sa društvom. Naime, prethodne, odnosno ove godine smo osvojili zlatnu plaketu na evropskoj smotri, a prošle godine srebrnu. A zašto sam dodatno ponosna? Zapravo zato što sam autor obe koreografije. Prošle godine su to bile igre okoline Brusa, a ove godine su to igre Belopalanačkog polja. Izuzetno sam zadovoljna, srećna i presrećna, em što smo osvojili nagradu, em što se družim i poznajem ove divne i prijatne ljude.
Kulturno-umetničko društvo Stevan Mokranjac iz Negotina postoji 54 godine. Sa malim prekidima u radu, obnovili smo rad od 2000. godine i od 2000. godine radimo baš intenzivno i postižemo dobre rezultate. Večera se potpisuje povelja za 10-godišnjicu KUD-a Stevan Mokranjac iz Beča. Dogovorili smo se da bude potpisivanje povelje o bratimljenju